ne govorim jer da vas zovu Deronja. Aj, otkaz. A zakaj bi vi meni otkaz? Čujte, ako budete vi meni otkaz, ja bom vašoj ženi rekla za onu gospođu iz Samobora. A koliko sam vas puta vozio ljubavnici u Kravarsko i tamo u Velikoj Gorici kupovao kurtone na kiosku da vas ne prepoznaju. A one Ukrajinke, kaj sam vam doperala, a? Čujte, sad je malo prije znala ovaj Križić iz Sarajeva. Pa daj sve jedno kako se zove. I ja bom mu sve rekao, ne pretim ja vama, ja bom vama dal otkaz. Kaj predsjednik? Predsjednik je sazval izvanrednu sednicu vlade zbog ove afere, a vas nije pozval. Čujte, nema nam drugi nek zapaliti vatru na kamenitim vratima. Evo mene za porugu do vas. I nemojte mi kaj zameriti, bil sam u efektu. Poštovanjski. France, kako je ti to Ukrajinke razlaža? Da, Štefa moja. Ma kaj će meni Ukrajinke pokraj tebe žive? I ja mislim. Ovo ti igra na sve ili ništa, razmeš? A koga sad zoveš? Nikicu, on sve zna, on mu bi pomogao. Zvoni, pa da javi se pisat. Bog Nikica! Pa je, normalno da sam čital, zato te i zovem, pa da. Pa i ti si na neki način unutra. Čekaj, kak nisi, pa to je sve bila svoja i... Pa dobro, možda nisi formalinski u firmi, ali tvoj ministar mi je obećal menadžer kak perete ruke. Pa ne mu sad ja najebal zbog vas. I ne tituliraj me pizdom. Pokrenuo je Dalmatinan. Prekinuo je. Nikica, da. On te na sve to i govori. Je? On i njegov ministar. Još su tražili da ništa ne govoriš svome ministru. France, oni su ti smjestili. Oni su preko tebe išli rušiti tvoga ministra. Štefa, a to je to? To je to. Pa koji sam ja debitant, Štefa. Ne samo da ne bomo dobili ta 3 miliona maraka, nego ti ja ostali bez posla. Koji sam ja, generalić? Eto, ništa onda od zatezanja. Kakvog zatezanja? Htjela sam malo dići facelift i ove zastavice primiriti. Bez brige, Štefa. Bomo se mi skup zategnuli. Od gladi!